Srpska omladinska kulturna organizacija, poznatija kao Udruženje Soko, proslavila je svoju slavu Svetog Nikolaja Velimirovića u prostorijama Alternativnog kulturnog centra u Jagodini. Oni su pritom obeležili i dan svog osnivanja, a Mario Jegdić, član Udruženja Soko, zadovoljan je dosadašnjim radom i reputacijom koju su izgradili kako u Jagodini, tako i celom Pomoravlju. Jako sam zadovoljan, s obzirom da je ovo mali grad i da mladi nisu zainteresovani toliko za neki društveni aktivizam, tako da kažem, i uopšte za našu tradiciju i kulturu, to je ono osnovno čime se mi bavimo. Zadovoljni smo i saradnjom sa institucijama i sa pojedincima i sa drugim organizacijama, a i sa mladima u Jagodini. Tokom proslave upriličeno je i predavanje istoričara Đorđa Mamule o značaju lika i dela Svetog Nikolaja Velimirovića. Prema njegovim rečima, Sveti Nikolaj je mnogo uradio za Srbiju i njen narod, ali se o tome malo zna. On je bio veliki besednik, on se obrazovao pod jedan na zapadu i on je znao, razmišljao je na način na koji razmišljaju, da kažem, zapadnjaci. Obrazovao se u Švajcarskoj i na Oksfordu, u Bernu i u Švajcarskoj, doktorirao i u Oksfordu. Tako da imao 2 doktorata, perfektno je govorio engleski jezik i znao je s njima da komunicira. Što možda danas Srbiji, recimo, fali jedna takva ličnost koja je veliki govornik i koja ume da razgovara sa zapadnim svetom, da ih razume, a i da oni njega razumeju. Proslava je privukla veliku pažnju pomoravske javnosti, a iz organizacije poručuju da će u nastupajućem periodu i dalje sprovoditi različite kulturno-istorijske aktivnosti, a jedna od njih je i obeležavanje 100-godišnjice od završetka Prvog svetskog rata. Sad će se vratiti. Dobro večer svima. Hvala vam što ste večeras došli priličiti naše slavi, došli iz naše slavu, koja nam jako znači, jer mnogi od vas su nam pomogli u našem radu. Pre nego što kažem još nešto o našem radu u prethodnim godinama, gde ovi naši rođeni danas se naslala predava 4 godine na današnji dan, ja bih zamolio oca Nebojšu da nas pozdravi i da kaže nešto više o ovom prazniku i o Vladinu Nikolaja u Srpskom. Može Bog svima, srećna slava našim Sokolima. Veliko je zadovoljstvo meni uvek kad god sam ovako zajedno sa vama. Velika je to zaista inspiracija. I osjeća se jedna verovatno velika energija, pozitivna energija koja prija svima nama. Posebno je meni veliko zadovoljstvo što danas proslavimo Svetog Vladiku Nikolaja. Danas smo tome govorili u crkvi, kada smo sekli kolače, kada smo pravili tropar, Vladici Nikolaju se govori kao propovjedniku Vaskrslog Hrista. I ako bismo možda hteli da nekako sažmemo aktivnost Vladike Nikolaja, možemo da kažemo da je on hteo da srpskom narodu prenese samo jedno. Čoveče, ti si biće koje je stvoreno za večnost. Čitav njegov rad u stvari bio usmeren ka tomu. Da tu ideju vaskrsenja Hristovoga proživimo i živimo svakodnevno. Jer jedan put je rečeno da jedina suština greha jeste u tome što živimo kao da Hristos nije dolazio i kao da nije vaskrsao. Svi sveti ljudi su živjeli sa tom činjenicom, kao sa nečim vrlo važnim u svom životu. Vaskrsenje Hristovo je određivalo i dalo pravac njihovom životu. I oni su počinjali da žive nebom i počinjali da žive večnošću već ovdje na zemlji. To je ono što je Vladika Nikolaj hteo da usadi u svaku srpsku dušu, u svakog srpskog čoveka. To je ono što on, čini mi se, postavio sebi kao cilj i kao zadatak.
da shvatimo i da razumemo da smo obdareni jednim velikim dostojanstvom. Čovjek biće koji ima veliki dar bogolikosti u sebi. A to je nešto što ne može da propadne, što ne može da se ugasi smrću, već nešto što živi postoji večno. I eto, oko te ideje se mi okupljamo danas. Eto, čini mi se da ovi mladi ljudi pokušavaju da to prenesu u današnje vreme. I to je za svaku pohvalu, to je za svaku radost, ogromnu radost. Što eto, danas sam to pomenuo, što danas u vreme kada eto imali smo skoro prilike da pogledamo ovaj nesrećni klip sa ovim mladim ljudima koji seku ono drvo danas da bi spalili roštilj i proslavi što nekakav praznik, eto, pokazuje, kaže, jedno potpuno odsustvo bilo kakve kreativnosti, bilo kakvog smisla za nekim stvaralačkim, da kažem, životom, odsustvo svakog domaćinskog odnosa prema životu. Što imamo, evo, takve ljude i takvu decu koja se tako odnose prema životu, koja baštine i govore o srpskoj kulturi, o vrednosti srpskog duha. I to jeste za kažem, svaku radost, pogotovo nama, o starijima. To je nešto što daje jednu veliku energiju nama i da eto i mi istrajemo u nekim svojim borbama i nekim svojim naborima kad vidimo da eto vi sa toliko želje i sa toliko optimizma se trudite da osvedočite svojoj generaciji vrednost i lepotu srpskog pravoslavlja i kulturnog duha. Da ste živi i zdravi, srećni i blagosloveni, da nas Vladika Nikolaj sve nadahnjuje, da nam bude večna inspiracija, da moli Boga da nas ukrepljuje, da nam daje snage da živimo i da radimo ovako kao što vi radite i da se eto radujemo i veselimo ovim našim lepim praznicima koji daju jedan puni smisao našem životu, jer kad slavimo te naše lepe praznike, u stvari činimo jedno veliko sveto delo i proslavljamo na neki način Boga ovde na zemlji i govorimo o večnosti koja počinje da se živi ovde na zemlji. Ste živi, zdravi i srećni, blagosloveni da se ljudi Boga viđaju samo dobro. Hvala vam, oče. Vi ste od naših samih početaka bili tu uz nas. Ne samo vi, nego svi vi koji ste večeras pozvani ovde na našu slavu. Doprinili ste našem radu, pomogli kako ste god mogli i nama je čast da ste večeras svi ovde sa nama. Zahvalio bih se takođe i momcima iz Alternativnog kulturnog centra, već drugi put za redom i ovde obeležavamo našu slavu, izlaze nam u susret, to su naši prijatelji. Nama je izuzetno važan ovaj dan. Organizacija je pre 4 godine današnji dan nastala, znači ovaj naš ne samo slavu, nego naš 4. rođendan. Mnogo toga smo prošli za te 4 godine, dosta stvari smo uradili, većina vas je upoznata sa svim što smo mi radili pre 4 godine, to su bili razni projekti, održavali smo i tribine, dolazili su ljudi sa strane koji nisu bili samo sa našeg prostora iz Jagodine. I večera sa nama je Đorđe Mamula, on je moj dugogodišnji prijatelj i kolega istoričar. On će nam večeras govoriti o Vladici Nikolaju i o njegovoj ulozi u Velikom ratu. Đorđe, izvoli. Dobro večer svima, dragi gosti, Sokol i srećna slava. Da se ovako lepo družimo mnogo godina. Velika mi je čast što ću večeras govoriti, pogotovo što mi je pozvao moj prijatelj Mario, to je još jedan moj kolega, Male Rogović. Stvarno, mnogo mi je drago da mogu večeras sa vama da razgovaram o Vladici Nikolaju. Pre nego što počnemo da pričamo o njegovom angažmanu tokom Prvog svjetskog rata, želeo bih da kažem par stvari o Srbiji iz koje dolazi Vladika Nikolaj, odnosno Nikola, kako je njegovo prvobitno ime bilo, i da vidimo kako je Zapad video tu Srbiju s kraja 19. i početka 20. veka. Dakle, Nikolaj se rodio u Srbiji koja je bila jedna od najuseljenijih država u to vreme. Pored Amerike, procentualno ako se gleda, najviše
najbrži rast imala, zato što je bila jedina, kažemo, slobodna država na Balkanu, Pijemont slovenstva i okolni Srbi, a i Sloveni, drugi Sloveni, a i ostali tipa Đorđa Vajferta su videli u Srbiji slobodu i Srbija je bila zemlja koja je jako brzo napredovala krajem 19. veka. Znamo da je bila okružena sa Austro-Ugarskom i Austro-Ugarska je konstantno, znači skoro 30 godina pred Prvi svetski rat, vodila jednu veliku negativnu propagandu. Ali nije samo i Austro-Ugarska. Zapad o Srbiji gotovo nije znao ništa. Engleska je sa svojom diplomatijom, kako je uvek bila, naravno samo njihovi interesi su bili na prvom mestu, kao i danas, kao i uvek, Srbiju videla kao ruskog velikog prijatelja na Balkanu i večitog remetioca, kako se to i danas kaže, stabilnosti neke. Znamo da je još premijer Engleske Britanije Disraeli govorio da treba pustiti malo krvi na Balkanu da bi se smirile strasti u Evropi, da je Bismarck, Otto von Bismarck govorio da Balkan ne vredi za jednog pomeranskog, odnosno pruskog vojnika. Znači, Balkan je, evo i sad isto, ali i tada bio jedna, kažemo, crna rupa Evrope. Oni su nas videli kao neke prljave, bedne, divlje, niže vredne ljude. Evo ovde sam donao jednu zanimljivu knjigu Crni Petar i balkanski razbojnici. Ovako oni vide pred Prvi svetski rat našeg kralja Petra. Kralj Petar je uglavnom bio predstavljen kao kralj u krvavom plaštu sa duhovima Aleksandra i Drage, Ferdinanda i Sofije i Iza u karikaturama. Srbi su predstavljeni kao bubašvabe sa šajkačama ili bubašvabe koje gmižu po plaštu ruskog cara. Jednostavno, takva je slika stvarana o Srbiji i mi koji smo savremenici 90-ih znamo da je skoro istovetna i slična situacija bila i pre 20 godina. Tako da je ta negativna propaganda i tokom Prvog svetskog rata bila još dodatno pojačana i zbog toga je vlada i odlučila da Nikolaj Velimirović kao veliki besnik i jako obrazovan čovjek koji se obrazovao na zapadu ode u Englesku i Ameriku i predoči drugu sliku te odstranjene Srbije. Nikolaj Velimirović se rodio u selu Lelić u zapadnoj Srbiji. Njegova porodica je bila poreklom od plemena Banjana iz Hercegovine, ali njegov čukundeda je došao iz Bosne, oko Antonije je došao iz istočne Bosne. On je bio iz jedne seoske porodice, obrazovao se u manastiru Ćelije, gimnaziju završio u Valjevskoj gimnaziji i tu postoji jedna anegdota gde on završio 6 razreda, jer tadašnja gimnazija nije bila potpuna, pa kad se vratio sa zapada sa završena 2 doktorata zbog srpske birokratije koja nije htela da mu nostrifikuje diplome, on je morao da završava 7. i 8. razred, iako je bio dupli doktorant. Po završetku gimnazije želeo je da upiše Vojnu akademiju, međutim nije prošao lekarski pregled i odlučio se da upiše bogosloviju. Nakon završetka bogoslovije, kako je tada bilo dok se nisu bogoslovi rukopoložili za sveštenike, dok se nije oženio, bio rukopoložen, bio je profesor u selima svog kraja oko Lelića je predavao. Međutim, on od malena čita mnogo, čita skoro gotovo sve evropske pisce tog doba, čita filozofiju mnogo i ističe se kao dobar besednik. Počinje da piše za Hrišćanski vjesnik koji je uređivao prota Aleksa Ilić i tad se već istakao kao i dobar pisac, a tokom svojih beseda, na besedama je pažnju privlačio svim slušalcima. Kad je završio bogosloviju, rekao sam da bio je profesor, međutim odlazi u Švajcarsku na doktorat i u Bernu završava prvi doktorat. On je tamo upoznao taj, da kažem, zapadni način razmišljanja i prvo naučio je perfektno da govori nemački jezik. Nakon završenog doktorata u Bernu odlazi u Englesku u Oxford. I tu, dok se dopisao sa svojom porodicom, u jednom pismu kaže mora da se zna njihov jezik da bi se sa njima razgovarali. Sada kada pogledamo i današnju situaciju,
a eto on je bio dalekovid i znaju da sa zapadnjacima, pogotovo sa Englezima, oni neće uopšte, sve gledaju kao otprilike nižu rasu, a još ako ne znate njihov jezik, ako ne znate da razmišljate na njihov način, apsolutno ste inferiorni u pogledu prema njima. Tako da je on učio vredno engleski jezik, ako nije znao uopšte engleski jezik, zapravo i u Srbiji se tada nije učio engleski jezik. S kraja 19. veka Narodna biblioteka imala svega nekoliko knjiga na engleskom, Nemački je bio preko 90% prisutan, nešto malo francuski i ruski, tako da je on jedan od prvih intelektualaca bio iz Srbije koji je završio u engleskoj školovanju. Inače, Nikola je klasični primer čoveka svoga doba. To su ljudi koji su gradili ovu zemlju, koji su imali ideale o kojima je govorio sveštenik, koji su davali sebe, ne samo za sebe, nego za celu zajednicu. To je doba Stojana Novakovića, Jovana Cvijića i sada da ne nabrajam Slobodan Jovanović, nešto mlađe, ali to su ti ljudi koji su mislili 100 godina unapred, radili za opšte dobro i pre svega bili izuzetno obrazovani ljudi, svestrani ljudi, koji su mnogo čitali, mnogo pisali, mnogo razmišljali, mnogo diskutovali. Tako je Nikola Velimirović pripadao toj eliti srpske inteligencije toga doba. Nakon studiranja u Engleskoj on se vraća u Srbiju i tu dolazi ova anegdota što sam pričao da nisu hteli da mu nostrifikuju diplomu. Posle toga i nažalost se razboleo od dizenterije, teško je bio bolestan i rekao je u sebi, ako budem preživao, ja ću da se zamonašim. I tu kreće njegova prekretnica u životu zato što se tad potpuno posvetio Bogu i postoje, jel te, jeromonah. Zamonašio se u manastiru Rakovici nadomak Beograda. Tad je već počeo da bude još poznati kao besednik i pred Prvi svetski rat odlazi u Rusiju. To je isto zanimljivo poglavlje u njegovom životu, zato što su sveštenici ovdašnji i mitropolit Dimitrije smatrali da je on previše bio pod uticajem Zapada, bio je liberalan, ali ne liberalan u ovom današnjem smislu što se kaže, nego je vidio tu ne učmalost, ali kako da kažem, to je vreme, na primjer, Radoja Domanovića, Nušića. Srbija ima i dobre svoje strane, ali naravno i one loše, i on u dobroj nameri kritikuje te mane koje se dešavaju u Srbiji i naravno sveštenstvo koje i ono je podleglo tim nekim lošim stranama. Tako da mitropolit Dimitrije odlučuje da ga pošalje na, kako su tada rekli, opravoslavljivanje u Rusiju, gde on upoznaje tu veliku zemlju, putuje tom velikom bratskom pravoslavnom Rusijom. I tu isto ima jedna zanimljiva situacija, on je bio onako skroman, ćuto, nije želeo da se ističe i nisu znali ni da je dupli doktorant i da je toliko obrazovan, tako da je u par diskusija stekao veliko interesovanje ne samo profesora, nego i višeg sveštenstva i brzo se istekao. Po povratku iz Rusije postaje pripravnik na bogosloviji Svetog Save, međutim to je bilo u predvečerje Prvog svetskog rata. Pre toga kad su bili balkanski ratovi, on se odrekao svoje plate, ide u prve borbene redove i diže moral vojsci svojim besedama, daje tu duhovnu snagu koja je bila potrebna ponekad i više nego od fizičke snage. Kad je počeo Prvi svetski rat, on se stavio na raspolaganje vrhovne komande, dolazi u Beograd i odlazi u prve borbene redove na Adu Ciganu. Znate da su Austrijanci napali Beograd 28. na 29. jul i da su tokom cele 1914. bile te čarke na reci Savi i on je u tim prvim borbenim redovima na Adi Ciganli dizao moral vojnicima. Posle Kolubarske bitke, kada se stišala malo situacija što se tiče fronta bitke, on se vraća u manastir Lelić gde se moli, piše i neumorno radi. I tada dolazimo do početka 1915. godine koja je bila teška zbog toga što u Srbiji izbila epidemija tifusa. Propaganda austrijska je, što bi se reklo, punom parom radila protiv Srbije, naročito posle velikih poraza i sramote koju je doživela 1914. na Ceru, Drini i u Kolubarskoj bici.
I vlada na čelu sa Nikolom Pašićem odlučuje da pozove Nikolaja u Niš i da mu predoči da oni imaju nameru da pošalju na zapad, da on govori tamo o tome zašto se bori Srbija, da mi nismo to kako nas oni smatruju i da upozna zapadnu civilizaciju sa jednim malim balkanskim narodom koji se gotovo već 100 godina neumorno bori za slobodu. Nikola je rekao Nikoli Pašiću, pa dobro, ali šta ja tamo njima sada da kažem? A Nikola Pašić mi je odgovorio, samo ti idi tamo i samo će ti se kasti. To se dešava u aprilu 1915. godine, već u maju mesecu on odlazi preko Pariza, gde drži besede u Jugoslovenskom odboru u Parizu i tamo svi su bili zasnuti njegovim umećim u govorništvu. Preko Pariza odlazi u London, tu se takođe kratko zadržava, gde govori u Jugoslovenskom odboru sada u Londonu i odatle odlazi u Ameriku. U Ameriku dolazi u julu i tamo ko bi ga drugi sačekao nego Mihajlo Pupin, koji je već neumorno u Americi radio na pomoći u Srbiji. Znate da je Mihajlo Pupin bio jedan od najvećih i najbogatijih naučnika tada i da je uspevao da veliku pomoć prikupi za Srbe, za Srpski crveni krst, za siroče. I oni zajedno u Amsterdamskoj dvorani u Njujorku govore zajedno i Nikola je tu ostavio bukvalno bez teksta sve koji su bili prisutni. Od Srba do Amerikanaca i sveštenika. Znate da u Americi ima više različitih crkava. Svi su bili zasednuti njegovim tim darom i besedništvom. Tad je napisana jedna velika rezolucija koja je poslata Woodrow Wilsonu, gde su Srbi, Hrvati i Slovenci zajedno tražili ujedinjenje i pomoć od Amerike da stane na stranu Srbije. To je bilo 2 godine pre nego što je Amerika sama ušla u rat. Nakon toga Nikolaj putuje skoro po čitavoj Americi gde su bili Srbi. Treba imati u vidu da Srbi koji su se naselili u Ameriku dolaze iz Austro-Ugarske pretežno. Zato što iz Srbije u to vreme se skoro niko nije ni selio. Srbija, kao što sam rekao, bio zemlja u kojoj su se ljudi doseljavali. Tako da Srbi iz tih krajeva Bosne, Vojvodine, stare Srbije, pa čak i Dalmacije, ako nisu dolazili u Srbiju da započnu novi slobodni život, oni su odlazili u Ameriku. Pogotovo Severna Amerika, oko Čikaga, Detroita, Pittsburgha, gde su bile velike čeličane i fabrike, gde su Srbi, ali takođe Slovenci i Hrvati radili u fabrikama. Da napravim jednu digresiju, imao jedan predak, pošto su moji preci mamule su iz Gorskog Kotara, jedan Čukundeda je takođe otišao u Ameriku i sad tamo u Pittsburghu postoje mamule. Nikolaj obilazi, rekao sam, skoro sve gradove i u nekim situacijama, evo sad da ima jedan grad, zaboravio sam mu tačno ime, kako se zove, samo sekund, ljudi nisu imali stubenfilm, nisu imali dovoljno para, pa su skidali nakit i satove jer su mislili da treba više da se prikupi. On je za tih 2 meseca koliko ima tu turneju po Americi prikupio oko 20.000 dobrovoljaca. Sad zamislite da iz daleke Amerike ljudi koji su otišli u potpuno novi život odlučuju da svojoj braći pomognu i dođu na Solunski front i da zajedno sa Srbima, Šumadincima, Vardarcima, Moravcima, Timočanima sa Drine zajedno ratuju u oslobođenju Srbije i oni su tad verovali u to ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca u jedan narod. Takođe, engleska komanda, kad je ta divizija došla, američka, na Solunski front, zvala je tu diviziju Nikolajeva 3. armija. I oni su bili ponosni i zvali su se Nikolajeva 3. armija. Eto, takav je utisak ostavio Nikolaj na svoju sabraću. Opet bi jednu digresiju napravio, mi kad smo imali nesrećne ratove 90-ih u Beogradu, koji se svega 100 i nešto kilometara nalazi od Vukovara, dok su se najgore bitke bile oko Vukovara i opšte u Slavoniji, u Beogradu su ljudi išli na fest, na žurke, kao da nije postojala svest da na 100 i nešto kilometara vazdušne linije se ratuje. Naravno, drugačije su okolnosti bile, ali i danas dok naša braća na Kosovu i Metohiji pate, mogu da kažem, većina Srbije nema tu svest
naravno ne treba sada ići u neki rat, ili to nije moguće, ali opet treba podići svest u narodu da malim nekim koracima, da ako svako malo uradi, a zajedno uradimo za neku stvar, da će nam i nama i svima kao zajednici biti bolje. Pa tom nekom logikom je išao i Nikolaj Velimirović i on je takav utisak je ostavljao na Srbe, ali ne samo na Srbe, nego na sve u Americi. Nakon Amerike, on se opet vraća u Britaniju krajem 1915. i sada u Engleskoj je bilo manje Srba koji su živeli tamo, ali u Britaniji treba da na svoju stranu, odnosno na srpsku stranu, pridobije engleske političare i, jel te Engleska je tada bila najveća imperija sveta, jer su i oni takođe imali negativno mišljenje u Srbiji. Nikola je prvi pravoslavni sveštenik koji je držao propovedi u engleskim crkvama. U Westminsteru, to je centar anglikanske crkve, on drži propovedi i pravoslavne liturgije u Engleskoj. On se takođe sastaje sa hrvatskim političarima i sa njima razgovara o ujedinjenju Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu. Takođe, miri i zastupa jednu i drugu stranu tokom sukoba između Srpskog odbora i Jugoslovenskog odbora u Londonu. Nakon boravka u Engleskoj, on se opet vraća u Ameriku i tada biva, eto sad isto kakve sukobe imamo sa Amerikom i koliko je on i dan danas ne razumije o nama, njega dočekuje ministar spoljnih poslova Leslie na železničkoj stanici sa svim mogućim počastima, himnom i zastavom. I Nikolaj dobija tu čast da govori u američkom senatu i da poziva Ameriku to je bilo, znači, 1917. godine, Amerika je već u ratu, direktno poziva Ameriku da stane na srpsku stranu i znate posle da je Pupin isto urgirao kod Woodrowa Wilsona i da zahvaljujući Pupinu, a verovatno je to i Nikolaj doprinao, pošto su zajedno sarađivali tamo, Banac i današnja severoistočna Srbija je u sastavu Srbije, jer je to trebalo da pripadne Rumuniji. Zajedno sa ministrom spoljnih poslova Amerike, Nikolaj stavlja venac na grob Georgea Washingtona, a američki ministar poredi Georgea Washingtona sa Karađorđem. Eto vidite kakvu je on moć imao da buduću najveću svetsku silu privoli da čak i izučava srpsku istoriju, on je verovatno njima pričao o toj srpskoj borbi, vekovnoj borbi za slobodu na bedemu hrišćanstva između Osmanske imperije i centralne Evrope. Nakon Amerike, Nikolaj se opet vraća u Britaniju i tada drži onu čuvenu njegovu besedu u Engleskoj, u crkvi, to je katedrali Svetog Pavla, u najvećoj britanskoj katedrali, gde govori o kosovskom boju. Ja bih sad volao da pročitam tu besedu, jer to je suština, u stvari, nepoznavanja Evrope, u stvari, to je suština nepoznavanja srpske istorije, je sve šta nam se dešava danas je suština zapadnog nepoznavanja nas. Gospodo i prijatelji, došao sam iz Srbije, iz evropske ponoći. Tamo nigde ni zračka svetlosti. Sva je svetlost pobegla sa zemlje na nebo, jedino nam odozgo sveti. Pa ipak mi, nejaki u svemu, sad ovako jaki smo u nadi i veri u skoro svanuće dana. Zahvalan sam lordu arhijepiskopu Canterburijskom, koji mi je omogućio da nas sveti Vidovdan ovog leta gospodnje 1916. u ovoj prekrasnoj crkvi Svetog Pavla pred njegovim visočanstvom kraljem Đorđem V i najuglednijim Englezima mogu da vam se obratim. Gospodi prijatelji, ceo dan juče proveo sam razgledajući ovaj veličanstven hram koji je ponos engleske i hrišćanstva. Ja sam vidio da je on sagrađen od najskupocenijeg materijala donešenog iz raznih krajeva imperije u kojoj sunce ne zalazi. Video sam da je sagrađen od granita i mermera koje su ispirali talasi stotina mora i okeana i da je ukrašen zlatom i dragim kamenjem donetim iz najskupocenijih rudnika Evrope i Azije. I uverio sam se da se ovaj hram sa pravom ubrao u jedan od arhitektonskih čuda sveta. No, gospodi prijatelji, ja dolazim iz jedne male zemlje na Balkanu koja ima jedan hram i veći, i lepši, i vredniji, i svetiji od ovog hrama. Taj hram se nalazi u srpskom gradu Nišu,
zove se Ćele kula. Taj hram je sazidan od lobanja i kostiju mog naroda koji je 5 vekova stajao kao stamena brana Azijatskom moru na južnoj kaplji Evrope. A kad bi sve lobanje i kosti bile uzidane, mogao bi se podići hram 300 metara visok, toliko širok i dugačak. I svaki Srbin bi danas mogao podići ruku i pokazati: ovo je glava moga dede, moga oca, moga brata, moga komšije, moga prijatelja i kuma. 5 vekova Srbija lobanjama i kostima svojim brani Evropu da bi ona živela srećna. Mi smo tupili našim kostima turske sablje i obarali divlje horde koje su usrljale kao planinski vihori na Evropu. I to ne za jednu deceniju, za jedno stoleće, nego za sva ona stoleća koja leže između Rafaela i Širera. Za sva ona bela i crvena stoleća u kojima je Evropa vršila reformaciju vere, reformaciju nauke, reformaciju politike, reformaciju rada, reformaciju celokupnog života. Rečju, kad je Evropa vršila smelo korigovanje i bogova i ljudi iz prošlosti i kada je prolazila kroz jedno čistilište telesno i duhovno, mi smo kao strpljivi robovi, mi smo se klali sa neprijateljim njenim, braneći ulaz u to čistilište i drugom rečju. Dok je Evropa postajala Evropom, mi smo bili ograda njena. Živa i neprobojna ograda, divlje trnje oko pitome ruže. Na Vidovdan 1389. godine srpski knez Lazar sa svojim hrabrom vojskom staje na Kosovu polju na brani hrišćanske Evrope i dao život za odbranu hrišćanske kulture. Danas ih je 10 puta manje. Gde su? Izginuli braneći Evropu, sada vreme da Evropa Srbiji vrati taj dug. Eto, tako je Nikolaj govorio u centru Engleske, u centru Londona, tadašnje najveće imperije, i ovo je ostavilo sigurno nekog utiska na te prisutne, možda i na kralja Đorđa, iako engleska politika uvek bila usmerena samo u jednom pravcu. Nikolaj Velimirović je zaslužan zato što je naša crkva organizovana u Americi. Nakon rata je on nekoliko puta još odlazio u Ameriku. Srpska crkva je tamo po parohijama bila organizovana i bila je pod jurisdikcijom Ruske pravoslavne crkve. Međutim, Nikola je uspeo da organizuje crkvu tako da je zaslužan zato što da je Srpska crkva se organizovala i postala, da kažem, nezavisna. Nije bila nezavisna, ali pod okriljem novoformirane Srpske pravoslavne crkve posle Prvog svjetskog rata. Želeo bih samo da pročitam još nekoliko iskaza prisutnih Amerikanaca koji su slušali besede i za time bih završio ovo predavanje, da ne dužim više. U Clevelandu je u Rockefellerovoj crkvi Nikolaj držao jednu veliku besedu i tada je jedan Amerikanac rekao: ovo što sam danas čuo o Srbiji nikada zaboraviti neću, a moji ću deci u amanet ostaviti da poštuju i ljube Srbiju. Istaknuta novinarka New York Timesa Margaret Harrison rekla je: nama su dolazile razne misije za vreme rata, engleska, francuska, ruska, belgijska, italijanska, ali niko nije naša srca potresao i našu dušu potresao kao onaj crni Kaluđer Velimirović. A sa našim velikim naučnikom bih volio da završim ovo izlaganje. Mihajlo Pupin je rekao: ono što je u srednjem veku uradio Sveti Sava pred inostranstvom, to je ovih dana učinio Nikolaj pred Anglikancima i zapadnom Evropom. Hvala. Hvala, Đorđe, ovo je bilo fantastično i fantastično je to što nas kiša nije prekinula, smo svakog trenutka mislili hoće, neće da postavljamo, da ne postavljamo. Sad bih vas pozvao unutra da se poslužite, ima pića, stiže i hrana uskoro, tako da stigla je hrana, tako da izvolite. Slavstvo, biće slavstvo.